Ja ne znam jeste vi svi zaspali, pošto vas ne vidim dobro, vrijeme je da vas malo razbudim. Uskoro će i pauza da vas obradujem, pa izdržite još ova 2 predavanja. Je li tako? A uzmite i suplemente, radiolin i ostalo da vas malo razdrma, jer treba ovo sve izdržati, ali i upamti nešto od ovoga, treba će vam sutra u životu sigurno. Pošto je sad bilo riječ o duvanu, odjednom mi pada ideja, rekao dajte mi cigaru da zapalim, da razmislim o ome da li je to pušenje baš štetno. Šalim se, ja sam inače ne pušić, neću reći protivnik, mislim da najbolja terapija je prestati pušiti, donijeti odluku, to jedino možeš ti, ne može niko drugi. Je li tako? Jel se sad čujemo, nešto sam čuo da malo slabije. Bliže je mikrofon meni ili ja njemu, sad, jel se čujemo? Odlično, vidim da ste se razbudili, to mi je bio prvi cilj. Drugi cilj, jedna istina koju vam moram reći prije nego krenem s ovim izlaganjem. Od pre nekih 10-ak dana moj prijatelj koji inače donedavno radio u Londonu, njegov brat je ostao tamo, on se vratio u Srbiju sa suprugom gdje nastavi svojim radom, živi u Zemunu. Kaže, možeš misliti šta je bilo? Ja rekao, nešto se desilo, mislim da bolest koji svaki doktor, neko umro, poginuo, nešto, šta je znam. Kaže, ne, moj brat koji je ostao u Londonu, kaže, mora ići na sistematski pregled. Pa rekao, dobro, i kod nas idu na sistematski pregled, šta je tu problem? Ma nije to, nego ona ga pita, kaže, hoćeš da te pregleda doktor ili vještačka inteligencija? Čovjek bleno, ništa mu nije jasno, kaže, izvinite, a koja je razlika? Pa kaže, vještačka inteligencija 50 funti, doktor 100. Kaže, ja bih da vještačku. Dobro, ali to je istina, živimo u eri kad dolazi vještačka inteligencija, ona nam trebala s mog stanovništva da pomogne, ali sve što je dobro možda se ukoristi za onu drugu stranu, pa se nadam da će razbritost koju vode ovu planetu ići u pravom pravcu, a da ćemo mi kao Levitanci pomoći da u tom svemu budemo zdravi, sposobni da prenosimo naša znanja drugima. Slažete li se vi sa mnom? Mislim da se slažete. Dobro, ajde da krenemo. Sad vidite ovu fotografiju koju ću nešto malo da komentariše, kaže prirodni suplementi u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Reći uopšte prevencije bolesti, suplementi su neophodni danas. Zašto? Da bi bili zdravi mi moramo da budemo u harmoniji, da budemo u ravnoteži sa prirodom, to svi znamo. Ali isto tako znamo da to tako više nije. Da je ta ravnoteža debelo pomjerena na uštrb oštećenja i štetnosti samog čovjeka, znači samih nas. Niti nam je ishrana, kao što na ovoj slici izgleda, toliko raznovrsna i bogata hranjivim zaštitnim materijama. Nismo mi u mogućnosti finansijski na drugi način da to sve sebi priuštimo. Tako da kao posljedica nameće se pitanje kako da riješimo problem. Jedino što nam ostaje to je suplementacija prirodnim, kvalitetnim suplementima ishrani koji će koliko toliko tu ravnotežu da pomjere, poravnaju i vrate na ono mjesto da naša homeostaza, naše zdravlje funkcioniše kako treba. Tu se svi slažemo, je li tako? Sad još jedna mala tajna, zašto sam spomenuo vještačku inteligenciju. Ovu sliku je napravila vještačka inteligencija. Ja sam joj postavio pitanje, daj mi za predavanje da im šta ćem napraviti, postavio šta ja to hoću da pričam. I ona je ovdje posle jednog šarmantnog, nasmijanog doktora sa slušalicama oko vratima, sa paletom, nadam se, zdrave hrane, bogate svim potrebnim i hranjivim i zaštitnih materijama. Tako da budućeg doktora vidim ne kao nekog ko će gledati bolesne ljude, nego će dati savjete zdravima da ne budu bolesni. Za ovo mi nije trebala vještačka inteligencija. Mi u Kalvi to znamo već 40 godina, ali tako? Slažete se sa mnom. Dobro. Ova fotografija, odnosno slika ili skica, ja ću samo ovako da pokažem, nadam se da se vidi, ako ovo bude htjelo da... Samo malo, evo ja sam zabrljao i mi imamo vještačke inteligencije. Hoće, samo sam pogrešno dugme. Neće. Samo malo. Ide desno, ali... nije do mene. Dobro. Ovo je ćelijska organela mitohondrija, u čijem centru se nalazi adenozin trifosfat. Šta god da uzmemo od hrane, da li ona kvalitetna, nije kvalitetna, da li je bogata ugljikohidratima, mastima ili belančima, sve to mora da se vari kroz probavni naš sistem, da se apsorbuje preko jetre, detoksicira, da ode u metabolizam da bi se stvorilo šta? Energija. Jedina prepoznatljiva energija za sve naše ćelije adenozin trifosfat. Znači sve ove hranjive materije imaju zajednički imunitet, to je adenozin trifosfat.
Zahvaljujući adenozin trifosfatu mi možemo da funkcionišemo. Imamo energiju, naši organski sistemi funkcionišu kako treba kada je to sve u harmoniji. Da bi bilo u harmoniji nije dovoljno samo da jedemo hranu. Tu je čitav niz enzima, koenzima, zaštitnih materija, biogenih materija koji mi propagiramo kroz kalivitu, koji su neophodni da bi to sve funkcionisalo kako treba. Jedan moj prijatelj je to opet nastavio ovako, kažemo, to ti kad imaš najbolji iPhone, baterija prazna ne radi. Tako i sa čovjekom, nema ATP-a, nema ni njega. Sve ste razumjeli. Šta je koenzim Q10? U kardiologiji jako bitan i ono što je meni drago, ne od juče, već dugo vremena, na zvaničnim izvještajima profesora, doktora i kod nas i u svijetu, osim lekova, zvanične medicine koje se daju za određene bolesti je i koenzim Q10 kao dokazani suplement, kao dokazana materija koja pomaže u procesu oksidativne fosforilizacije za stvaranje energije, a to je onaj ATP koje smo malo čas promijenili. Šta je on, kako ga definici, ne kažu to je vitamin, ne kažu da je metavitamin, on je izuzetno jak antioksidans, bez koga sigurno nema života, niti naš organizam može da funkcioniše. Šta je jedini mali problem? Dok nam zdrave mi to ne osjećamo, da koenzima Q10 ima dosta u nama i nema, niti ko to sad prati posebno. Međutim, već od 30. godine njega je sve manje. Tako da slobodno svim onima koji žive i rade stresno u velikim gradovima, ili smo i posao takav, koji dovodi do velikog stresa, da koenzim Q10 već u preventivnim dozama krenu da uzimaju od svojih 30-35 godina i da spriječe komplikacije i pojavu uopšte bolesti. Jer time će svom organizmu sigurno pomoći, a drugo što je jako bitno, on se ne može predozirati, tako da i tu nema te bojaznosti. Koenzim Q10 u srčanom mišiću povećava snagu srca bez treninga. Ne morate ići u teretanu, je li tako? Ali dobro je dok ste mladi zdravi ići u teretanu, da ne bude greške. Smanjuje srčane aritmije ili poremećaje u radu funkcije srca za oni koji to imaju. Kod infarkta srca je jako bitno da se koenzim Q10 uključi u akutnoj fazi i neposredno po izlasku iz bolnice da uzima čak i one lingvalete, da ta utilizacija koenzima Q10 preko sluznice i jezika zaobiđe jetru, da se što bolje iskoristi i da onaj zdravi dio srčanog mišića se pripremi za funkciju koju ima on do sada. Jer jedan dio mišića je nekrotičan, u ožiljku on ne radi, a srce mora da radi dok smo živi. Znači mora da preuzme funkciju onog dijela koji ne funkcioniše. Za smanjenje visokog krvnog pritiska, danas kroz mnoge studije se pokazalo da je koenzim Q10 jako bitan. Tako i, a ko danas nema krvni pritisak? Ima 20 godina, kaže ima pritisak. Dobro, treba isključiti one faktore koji dovode do toga, pa da krenuti sa liječenjem. Ali bolje krenuti sa suplementima, nego odmah udariti 2-3 lijeka, pa dođe da ti dam 4. ako ne bude to funkcionisalo. Smanjuje se operativni rizik od operacija. Znači, bez obzira o kojima je operacija reč, ne samo na srcu, nego uopšte. Smanjuje neželjene efekte mnogih lijekova, a dokazano da pogotovo kod lijekova beta-blokatora koji se često propisuju i statina za regulisanje masnoća, koji imaju svoj nus efekt, a moraju se opet davati zbog drugih stvari, znači veća korist, manja korist, tako da doktor nekad važi da li je bolje da da lijek ili da ne da lijek. Tamo gdje mora, stvarno mora dati. Ukoliko nedostatak koenzima Q10 u našem organizmu padne ispod 25% do optimalne vrijednosti, nepotrebne, dolazi do smanjenja funkcionisanja našeg organizma, što se, kad je u pitanju kardiologija, manifestuje visokim krvnim pritisom, poremećajem srčanog rada, zamorom i tako dalje. Ako dođe nedostatak koenzima 10 do velikih procenata, tako da je njegov manjak do 75%, tada više nismo sposobni za život i nastupa letalan, odnosno smrtni ishod. Kalivita ima pakovanja različite doze i različite veličine, znači ima za svakoga. Od onih preventivnih doza od 20 mg pa do onih od 120 većih koji su obogaćeni sa antioksidansima C i selenom, koji u toj kombinaciji pojačavaju još mnogo taj efekt koenzima Q10 koji mi želimo da dobijemo. Jedino u lingvaletama ili tabletama ili orbiletama, kako ne, nalazi se koenzim Q10 lozenge od 30 mg koji se cuca ili siše da se zaobiđe portalna cirkulacija. Koenzima Q10 imamo u izuzetnom preparatu koji se zove Resveratrol Plus, koji pored koenzima Q10 od 20 mg u sebi nalazi
sadrži resveratrol koji je izvolan iz crvenog grožđa, znači ne iz bijelog, nego iz crvenog grožđa, tako da oni koji piju crveno vino je dobro, samo ne trebaju da predoziraju to crveno vino i da ga uzmaju poslije nekog finog obroka. Taj resveratrol se pokazao kao izuzetno jak antioksidans, ali kao da nekoga pravio za srce. Ima neko tropno dejstvo da baš na koronarnim krvnim sudovima dovodi do sprečavanja aterosklerotskih promjena, do smanjenja plakova koji postoje, koji su dokazani koronografski. Kada se naprave kontrolni pregled kod onih koji su uzmali, ti plakovi se znaju naći da su znatno manje nego što su bile. A očekivati da su veći i da se krene sa ugradnjom jednog, dva ili više stentova, odnosno ako ni to ne može da riješi, onda idemo na ortokoronarni bajpas, a najteži slučajevi transplantacija srca ko dođe do nje. Kiseonik, već je bilo riječi o nama, oksimax, znači stabilizovani kiseonik, ovo je jako bitno da shvatimo, to nije kiseonik koji je vezan za eritrocite, koji putem hemoglobina iz pluća prenose taj kiseonik kroz naše tijelo. Sve je to dobro, dok krvni sudovi funkcionišu, dok su zdrave. Međutim, kada dođe do aterosklerotskih procesa koji zahtijevaju krvne sudove, dotok kiseonika iz tih eritrocita, koji imaju svoju veličinu od 7 mikrona, ne može da dopre u sve te dijelove. Stabilizovani kiseonik, znači koji nije vezan za eritrocite, odlazi u one dijelove da ne mogu ići eritrociti, a tamo je već izražena acidoza, ali nema kiseonika i na taj način jako brzo rješavaju stvar. Cirkulacija našeg organizma, taj rastvoren je u plazmi, a plazma je onaj dio koji nisu oblični elementi u krvi, a raznosi u sve dijelove, od glave do pete, tako da dobijemo poboljšanje na drugim sistemima, drugim organima i na drugim krvnim sudovima gdje postoji problem. Dopremanje kiseonika povećava, odnosno rješava problem metabolizma, kad je srce u pitanju, pojačava srčanu snagu. Zašto? Jer ako su srčani bolesnici, oni koji govorimo o ishemijskoj bolesti sa kompromitiranim krvnim sudovima, koronarnim krvnim sudovima srca, taj kiseonik je itekako neophodan da bi to srce funkcionisalo, da bi ti miociti mogli da funkcionišu i da iskoriste se onu potrebnu energiju u metabolizmu stvaranja energije. Arginin plus, aminokiselina, fakultativno esencijalna, koja ima mnogo funkcija, ovdje ćemo se samo bazirati na one koji su vezane za kardiologiju, da u svom metabolizmu stvara azot oksid koji je jak vazodilatator, šivi krvne sudove i samim tim popravlja cirkulaciju i smanjuje tegobe. Moja iskustva kod pacijenata, to su oni najteži, koji nažalost nisu mogli imati nikakvu hirušku intervenciju zbog njegovog stanja zdravlja, ili se nisu mogli ugraditi stentovi, ili nije bio ni za bypass, a imao je svakodnevno anginozne bole. Znate li što znači svakodnevno? Mali napor, mali stres, daje nitroglicerin. Imao sam pacijenta koji je dnevno uzmao 20 tableta nitroglicerina. Došao meni, bio kod mnogih kardiologa, ja da kažem, rekao da mogu reći ubij se ili na transplantaciju srca, ne znam šta da ti radi, sve je dato. Rekao, ajde pokušam. Mislim, znam da arginin to radi, što radi, da li će kod njega raditi, ne znam. Rekao, ali molim te, javi mi se, evo ti moj broj telefona. Mislim da prošlo 10 dana, on mi se javlja, doktor, ja ne znam je li ovo slučajno, ili to placebo, šta je. I anginoznih bolova imam, ali nitroglicerin koristim 2 do 3 puta nedeljno. Kad je rekao nedeljno, rekao je eureka. I sad idemo na one najteže slučaje koje sam imao i ovo je, što bih rekao, prepisano iz bolesničke liste pacijenta koji je meni u svojim godinama ili dobi od 68 kao penzioner došao u pratnji svoje supruge, ne zato što ne zna doći u bolnicu, nego što je nestabilan u hodu, ima nesvestice, uz veliki zamor pređe jedva 10 metara i to uz tuđu pomoć. Leži s 3 jastuka, znači skoro da sjedi, jer li ga guši, ne može da diše, njegovo je srce toliko slabo. Inače je težak srčani bolesnik, preko 15 godina, u zadnjih 6 mjeseci njegovo zdravstveno stanje se toliko pogoršalo, iako mu je prethodno ugrađen ICD aparat sa defibrilator za srčanu potporu, ništa, nekog velikog boljitka tu nije bilo. Liječenje na mnogim klinikama i kod nas u inostranstvu, zbog terminalne srčane slabosti, njegova ekcijna frakcija je dostizala 10%.
to je skoro pa ništa. Znači, srčani mišić ne radi ovo, nego radi ovo. Znači, kao da drhti, jedva izbaciti 10% krvi koji se nalazi u komori. Sa lekome koje mora da uzima, njegov gornji ili sistolni krvni pritisak jedva dostiže 95. Onda vam je lako shvatiti zašto ima nesvijest. Znači, centralni nervni sistem, mozak ne dobija dovoljno krvi ili pod malim pritiskom i normalno da te tura. Ne možeš mu popraviti pritisak jer time kompromituješ srce. Davanje nekih drugih lijekova koji bi to uradili opterećuje bubrege i dolazite jedan začarani krug da vi stvarno ne znate šta s tim čovekom. Pošto to sve nije ni pogledalo, razmišljalo se i o transplantaciji srca, što je predloženo kao krajnja varijanta, ali to vi znate kako ide čekanje, pa kad stigneš na red i ako stigneš živ. Zbog srčane slabosti, ovo je što mene jednostavno, tu takav slučaj nisam imao, da njegovo srce više gura nazad nego naprijed, tako da svaki mjesec mora da ide na tarokacentezu da bi se izvukao višak tečnosti iz desnog plućnog krila, skoro do litar tečnosti. Zamislite svaki mjesec dana na punkciju pa mi izvuci litar tečnosti, pa idem kuće malo da dišem. Pa opet za mjesec dana i tako u nedogled, budućnost nikakva, kakva su njegova razmišljanja. Pacijent, da se razumijemo, revnost uzima sve lijekove za srčanu slabost pod kontrolom žene koja brine o njemu. Kada je došao kod mene na pregled u ordinaciju, donio je toliko medicinskih nalaza, dokumentaciji naše iz inostranstva da sam mislio vratiti sve pacijente, da bi to pročitao, da bi to razumio, međutim, naravno da to nisam uradio. Pogledao sam zadnje izvještaje, da je to sve sumirno i shvatio sam se da se radi o jako teškom bolesniku sa srčanom funkcijom, skoro nikakvom, gdje mu je već, što bi rekli naš narod, duša na nos, samo što nije izašla. Kod pregleda na plućima auskulatorno, bazalno desno ne čujem disanje, jer tu su ti zastojne promjene koji ide na punkciju. Srčana radnja u to vrijeme je bila nešto tiša ili nizaki krvni pritisak, znači negdje 90-50 izmjereno, puls nije bio strašan, 68, blagi otoci skočnih zglobova. Biohemijske analize krvi, izražena anemija, nema nikakav apetit, povećani parametri bubrežne slabosti iz poznatih razloga. Poslije pregleda, a uz prihvatanje samog pacijenta i odobrenje njegove želje, počinjemo šta? Da uvodimo prirodne suplemente kalvite u ishrani za srčanu potporu. Da na taj način pokušamo popraviti, ako se tu da šta popraviti. Nisam bio neki veliki optimista, ali vrijedilo je krenuti. Na ove njegove dijagnoze koje neću ovdje sve objašnjavati šta znači, su manje više katastrofalne, on kad pročita jednostavno pita da li je taj čovjek živ ili je to neki stari nalaz dok je bio živ. Znači, nastavlja da uzima sve lekove. Ništa mu ja nisam izbacio iz zvanične medicine, niti ubacio neki spasonosni novi lek. Obazrivo, ne smijemo previše dati suplemenata, jer on kad vidi kapsulu i tabletu, njemu se smuči, jer već pije šaku lekova. Iako sam rekao da to nisu lijekovi, džaba. Koenzim Q10 lozenge, 30 mg suca dnevno 3 puta po 1. Oximax kapi, maksimalna doza, 60 kapi u toku dana. Vital 0 po njegovoj krvnoj grupi, da uzima 3 puta dnevno uz obrok, iako njegov apetit nikakav. Po internom dogovoru, mene i pacijente njegove sugore, dogovaramo se da nekih 10-15 dana da se vidimo narednih 3 mjeseca na poziv telefonom, da ga vanredno ubacim, da ga odmah pregledam, jer je toliko težak pacijent da ne može da čeka u čekaonici. Što smo i radili. E sad, kako je vrijeme prolazilo iz jedne kontrole u drugu, on je bio sve bolje, njegovi krvni pritisak na kraju se popne na nevjerovatni 110-60 mm živnog stuba. Pacijent je bio sve bolji, nije imao nesreće, jer mu je dobar krvni pritisak. Popravio se apetit, uzmo je vital po krvnoj grupi, a i počeo je bolje da jede. I bolje se osjećao, počeo je spavati sa 2 jastuka, ne sa 3. Po kući je mogao da šeta bez ičije pomoći, ranije nije mogao doći do WC-a da ne padne u nesvijest. Čak i u dvorištu, kad je bilo lijepo vrijeme, pravio je određene kretnje. Poslije 3 mjeseca od uvođenja suplementacije u jednom mom dežurstvu sredom, oko 8 časova na 12. spratu u Vojno-medicinskoj akademiji na klinici za kardiologiju, dok sam prolazio,
prilaze mi 2 pacijenta koji tu šetaju, među njima i on. Zamolio mi je, kaže, ja sam ovdje došao zbog kontrole ugrađenog defibrilatora, odnosno ICD aparata, da li mogu da dođem kod njega da porazgovaram, što sam ja rekao da će naći vremena par minuta. Važna napomena na ovo sve. Niko od doktora, medicinskog osoblja, osim mene i njega, ne zna šta on uzima od suplemenata u ishrani. Pregledom koji je urađen taj dan, ultrazvučni pregled srca je u pitanju, je uradila doktorka Jelena Kocijančić, ehokardiografista, ekspert za ehokardiografiju na najboljem našem EKG aparatu. U nalazu, pored svih parametara koji se rade kad je pitanje ultrazvuk srca, izmjerena je na frakcija 25%. Važna je napomena, nije imao ni jednu punkciju grudnog koša, otkako je krenuo sa suplementacijom, a već je prošlo 3 mjeseca. Kada sam mu prišao sa bolesničkom listom i rekao da su njegovi nalazi bolji nego što su bili, da nije imao čak ni punkcija u prethodnom periodu, on je skočio iz kreveta i rekao, šta bolje, doktore? Pa jeste vi vidjeli moj ultrazvuk. Sljedeći preparat, pošto sam ovo malo duže izlagao, jer mislim da je jako bitno da vidite gdje sve ovi suplementi kad se doziraju na pravi način mogu da pomognu, čak tamo kad doktori ne vjeruju da mogu pomoći. Dejstvo preparata Virago sa svojih 5 prirodnih bioaktivnih materija kao jakog antioksidansa, kao preparata koji imunološki sistem i ćelijski i humoralni diže na viši nivo i brani nas od štetnih noksi izazvanih infekcijama. Odlično se pokazalo kod miokarditisa, perikarditisa, naročito u toku COVID infekcije, odnosno pandemije koju smo imali. Paraprotest je još bolji preparat koji sadrži 10 lekovitih biljaka koji djeluju sinergistički i protivupalno, ubijaju gljivice, viruse, bakterije, odlični rezultati u liječenju aritmija srca u postinfektivnom sindromu. Način uzimanja 2 puta po 2 ujutro i navečer, uzimati u kontinuitetu bar 3 mjeseca. I još jedan kratak primjer da samo uvedem zašto sam naveo paraprotest u kardiološkoj paleti suplemenata. Sve veći značaj čišćenja detoksikacije našeg organizma od metaboličke šljake koje se nakuplja i talaži u našem organizmu intersticijumu, dovodeći polako, ali sigurno do oštećenja naših ćelija, umanjujući takvu funkciju i rad naših organa, odnosno miokarda. Danas se u savremenoj medicini, pa i kardiologiji, sve više govori o naprasnoj srčanoj smrtvi izazvanoj ozbiljnim poremećajem srčanog ritma i onda kada se uzima adekvatna terapija. Ovo je sve dovelo do razvoja nove naučne grane ili discipline u medicini, neurokardiologija grana, pazite, integrativne medicine. Zašto to napominjem? Kod nas u Srbiji je Centar za neurokardiologiju, kome to bude trebalo da zna, na Institutu za kardiovaskularne bolesti, Dedinje, pod pokroviteljstvom profesora Branislava Milovanovića, koji uveo nekih 27 metoda dijagnostike i lečenja poremećaja rada srca kao dopunu elektrofiziološkom ispitivanju kardiovaskularnih bolesti. Zapaženo je njegovo predavanje na 25. kongresu kardiologa 2024. u Srbiji. U neurokardiologiju imamo istraživanja, znači na relaciji spoja mozak i srce, zato jeste to neurokardiologija. Učestalost poremećaja u radu srca je sve veća posljednjih godina, a nažalost se često ne prepozna vrijeme, te može da završi sa smrtnim ishodom. Primijećeno je da se incidenca poremećaja u radu srca u porastu, naročito posle pandemije koronavirusom COVID-19. Sve ovo je navelo naučnike da svoje istraživanja usmjere u tom pravcu. Kardiološki uzroci na kojima se neću zadržavati, njima se bave elektrofiziolozi, kad je pitanje konverzija, stimulacije, elektrofiziološka ispitivanja, što je jako kompleksno i to je po meni najkompleksniji dio kardiologije. Nego ću zadržati ovo po tačkom 2, to su kauzalni, integrativni pristup liječenju, gdje uzrok svemu ovome, nećete vjerovati u infekciji, Epstein-Barrov virusa, to su najčešći uzročni, megalovirusi, varicella, herpes, mikoplazma, klamidija, toksoplazma, brucela i koksijela. Manifestacije ovoga postinfektivnog siroza su često nedovoljno jasne i pokazuju simptomi hroničnog umora, malaksavosti, blage mesece u hodu, što se i ne prepoznaje u početku. Prikaz slučaja, samo ukratko, muškarac 45 godina koji je poslije prelažene COVID infekcije imao ekstra sistole, te mu je uveden jedan antiaritmik, znači lijek koji reguliše probleme sa ritmom.
Poslije kontrolnog holtera njegov nalaz je bio drastično gori, te je uveden još jedan antiaritmik. Ni to se stanje nije popravljalo, na trećoj kontroli broj ekstra sistula prelazio je 12.000, uvodi se treći antiaritmik, ali sad uporedo uzima i suplement Paraprotex. Poslije 3 mjeseca sa sljedeće kontrole imao samo 427 ventrikularnih sistela, osjeća se dobro i sad pije samo lijek Concor kao beta blokator u jednoj dozi. Kratko ćemo ovo proletiti, omega-3 masne kiseline popravljaju urološke osobine krvi, a sami tim i nesmetano zdravo funkcionisanje kardiovaskularnog sistema. Njihov efekat je i u antiaritmičnog i antitrombočidnog dejstva, povećava produkciju endotelijalnog azotoksida, snižava nivo triglicerida LTL-a, sprečava stvaranje plaka, upale itd. U paleti kalivitinih proizvoda imamo u perlama, neki to ne mogu da gutuju, pa onda koriste utečno Nordic Pure omega-3 izuzetnog kvaliteta, koji toplo preporučujem, jer je obogaćen cetolinskom kiselinom, odnosno omega-11 masnom kiselinom. Cilj u medicini, pa i u kardiologiji, da očuvamo krvne sudove, da budu prohodni, da ovi plakovi budu što manji, da se adekvatnim pristupom liječenja u primarnoj i sekundarnoj prednosti plakovi pokušaju smanjiti, da ne dođe do tromboza i fatalnih ishoda kada je pitanje infarkt srca. Zato budite uvijek u pravo vrijeme na pravom mjestu, kao i danas. Divan je to osjećaj, pomažući drugima, pomažete i sebi. Hvala.